دەم باش تەماشەوانên hêja ev dem û hemî demên we xweş bin. Îro heftê tîrmehê 2022 yani em bo arşîv û dîrokê em car carna jî habêjin rojekî mirin hey, jîn hey we mêze kir kesa xast binêrin gelo ev bername kîjan rojê ça bû ku derê bû loma wekî tedbîr em bêjin hûn sera serçava hatibin her kî me temaşe bike her kî me bişopîne em niha wan ra spas dikin dibêjin hûn her hebin xadê me bêwe nekin lê hêvî û ricayê me herî mezin kerema xwe bernama me parve bikin em bêjin hinekî me ra bibin alîkar bira hem heval hogir nas dostê we jî me bişopînin wan ra parve bikin hem me ra dibin alîkar hem jî dost û hevalê xwe ra hûn dibin em bêjin wekî sebeba gîhandina bernameyekî agahiyek yani em wisa bêjin ez hêvîdarim vê varê em bi bernama destûr êvarokekê şevbêrkekê xweş derbas bikin hêvîdarim her roj ez gelek dirêj dikim ez dinêrim vê dawiyê de hinek rexne mexne tên loma ez îro dirêj nekim ez îro dirêj nekim gelek mêvanê minî giranbiha hene dîsa wekî herro cûr be cûr welata ciya kes tevî bûne em ê we re parve bikin em bêjin hunera wan tevlîbûna wan lê niha dîsa ker ro wek hero hem ez mêzekim kes bikaribim stranek pêşkêş bikim bêyê re hemen ez mêvanê xwe bînim ser ekran Belim lolo Elimin 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 lolo دیدار اوتل و بس خواهی خازل و دمی و دورانه هرچه روژه معولی دقابا برسیار مالا بشارش ماسیار بو فنانه سیار ادامت دید خملین لسلف سیارا پیشی مثل عبدالحمید فیض و باب ایپگی علی فقی سری خورت شکری برانه کلی سوری استیگلی لداویا سیارا سکنی رشکار مال عبدالباقی فنانه کلها بکبری اشکارا بره خودان گازا مردینه دشتان سیوانگی بجنو بارا وان سیارا راد کملی دگو کلی تبه کل بی بکبی مالا فساد و خیر نخازی مکرمان جاو ایوار دادن پیشیا کمال پاشا خلور دیا دیار بکر اسکری سیورگی قیصریه مرشی پیاده زیرا بوتا تمام سرسیار مالا باوی امداد هورین لدربک دانه بجو بالا باوی محمد رشید سیاری کوبی هیلام کوری شوا کسکی خدا خیر تو نبو جابک بانیا قره یازیه جای وابزوده موشا شوتی بگوتانا باوی سلحدین برای دل شوتی سید خان مالا خرابه ایواردا چرخ مالا بشار بدربکی چپ زفری هیوای به هیوای 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 به فلکی خاینه باش دنیای لا پوت ولات خریب خیراتی حیران مالخی مالا مکانی کمای Belim lolo
elimin olun 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 aklımın olun elimin olun elimin olun دیدار گوتلو بس خواهی هر بالا خو بدنه سیاره مالا باوه مبگریم جگازا مردینه دشتاسی ورگی جبن خطه جی سوریه لرم شوان سیاره را کشه هاتنه کنه بخیریه تیلو گو بس خواهی وز بکن بکا چه روژا پش برده دستی محنه ریم ناگره هنه خو برده پیشا فیض و باوه ای پگی پیشا آپو تو ولاتی خریب خیر و سلامت هاتی مارخی مالا مکانه دوازی چونه پیش یا فیض و باوی پگی دست خدا دست دوی خواه کرر کیفا زنگی مگو آپو تو ولاتی خریب خیر و سلامت هاتی حیران باوی مکانه بولا شرکی گران مچه بو ویرانا سلف خانه سکتوی خطی سرکانی لگرام و اسکری بی کافری سرمدار شاندن گله و بارود فنان تابیه در بهار ازی پکان پیتابیه لم حمی رویان با ویدتن سکنی الپیشیه بدی در بکدانه بجنو بالا با ویده پرکرا خاده سر با ویده بو پسیر تنگیل کوزکی هیلادای قلاچیه بدی سر ملی با ویده بکرم فرمو نشانه کرمانجیه استقامت با ویده دان باجره قامیشیه لجنازه باویت ما نوا ولات خریب ملت خرگیشیه لچاها کسی که خدا خیرتو نبو جاوک بانیا قره یازیه چیای و افزوته موشان شویتی بگوتانا باویس الحدیم براید شویتی سید خان مالات خرابه راهجه چاپل یا خواه در هواریه هیوایه به فلک خاینه باش دنیای لپات ولات خریب خیراتی حیران مالخی مالا مکانه کمای هزار سال و زمان هاتن برین چایم من هزار و توفان کشان و شنکانیم من هزار سال و زمان هاتن برین چایم من هزار و توفان کشان و شنکانیم من هزار قبیل و بر سرا خام ساس کمرن شهر و کبر فاسین گازوزان جانو چون کنیم من هزار قبیل و بر سرا خام شرکرن شهر و کبر فاسین گازوزان حریانو چون چایم من هزار سال و زمان هاتن برین چایم من هزار و توفان کشان و چون کنیم من هزار صد سال هرم مردون مرد سر بگرم ام برنادن ویژ دستان ولات مخاش کردستان هزار صد سال هرم مردون مرد سر بگرم ام برنادن ویژ دستان دایی که مخاش کردستان
هزار هزار سال و زمان هاتن برین جای ممان هزار هزار و توفان کشیان و چونکانی ممان هزار هزار جاربار کرین هزار هزار نولی کرین طوفان شش دیسا برین دیسا نوی گملی کرین هزار هزار جاربار کرین هزار هزار نولی کرین طوفان شش دیسا برین دیسا نوی ویلی کرین هزار هزار سال و زمان هاتن برین جای ممان هزار هزار آب و توفان کشیان و چونکانی ممان هزار هزار سال و زمان هاتن برین جای ممان هزار هزار آب و توفان کشیان و چون دیسا ممان بله ام بیجن هر کی افستران چیکره به هلبت سری داجی هنرمند هجا حوالی ما شمدین برسعتاوی خوش به و یه نویسی جی از باورم رزالیه tam navînayê biriya min ez şaş nebêjim yê eyb bibe saeta her da jî xweş gotinê çi qas xweşin wekê Qîm bi Sirman dibêjin ya ortak Qur'anê tam gotinê ortak Qur'anê yani hev qas hatin çûn dîsa em man ez hêvîdarim yê dawiyê jî yê rojekî herin tenê em ê bimînin dîsa em ê bimînin em ê ser axa xwe ser welatê xwe ser ça dibêje konên welatên kal û bava em ê bimînin berê ez xêratina hinek mêvana bikim piştî wê ez hemen mêvanê xwe bînim ser ekranê yekî hazirin Sedat Özdemir serserê min ser çavê min hatibe Qasımê bira başnavê te Paruskî ez nikarim bixwînim zanî Bîrya min da ji namînî Qasımcan serserê min hatibî Nazim Karaca serserê min ser çavê min Hacî Ataman serserê min hatibe Hertim Merayê hevalê Hacî Adîlê Wanê Adîl Gürer serserê min ser çavê min hatibe Saet xweş dervê Saedî hevalê Delal deng û dilê te saxî bixortî Delal hêjayî wey tu her hebî gelek spas ji ber te min ra got xortê Delal loma ha dîsa Qasım ser çavê min Şentürk û Zar Xarzî min serserê min ser çavê min hatibe Kevrê giran dibêje silav û rêz hurmet te ra dervêj serserê min hatibê İdris Kuş serserê min ser çavê min İdris gundîkî te îro mêvanê min e ez hêvîdarim hûnê hev nas bikin tu yê bibînîne ha kî dibêje kevrê giran dibêje Feyzo Binxetê hate şehîdkirin bira serê gelê Kurd saxibir rehmet lê bi mixabin her rojî ew halê me ew e em ê çi bêjin roja we jîn dibêje êvarbaş sersera serçave hatibe Nazim Karaca dibêje dengê te dinê bikek dervî silav û rê ji te re û her hebî ji Almanya serçavê min serserê min Türkan Ekincî Qizxala hêja serçavê min hatibe kevrê giran dibe dorê da kilama bavê Mustefê serserê min eger serêhat ez ê bêjim mêvanê min îro têr û tijîn e loma ez bawer nakim êdî sirebê min Turan Irun hem kurxalê min destebirakê min hevalê min zaroktiyê dîsa destpêkê de silavekî min dike yek ji dawiyê de silavekî min dike nizanim temaşe dike nake piştî wê ez nabînim zatî dibêje dervê serhedî silav û rê ji te re mêvanê te re kilamekî dengbêjî bo min bibêjî ez ê kêfxweş bim eydiya te jî pîroz bi eydiya çi bira
Gotinek Türkiye'de bejî deliye her gün bayram. Her rojî me Eidî. Turan can. Bir Eidîya te jî Eidîya malbata te jî niha da pîroz bi her Eidî re bawerim şeşme heyî. Ez wisa texmîn dikim. Gülşan Musayeva Musa evna Halilova yani Gülşana domama min serserê min serçavê min hatibi Cavit Durmaz berçem dengê te saxibi mamoste dibêje serserê min serçavê min helbestvana hêja hinara tajîn dibêje deng dinê bi mamoste dervêj serçavê min hatibi berçem ew jî strana bavê Mustefê dixwaze berçem. Berçem gelo tu berçema me ya dengbêj ew eger ew ise min te ra nivîsî te bersiv neda. Kerema xwe tu mi vegerî ez dixwazim carek te bikim mêvanê bernama destûr bavê Mustefê min carek ji te jî gudar kir te min baştir gotî ez hêvîdarim tu werî bibêjî strana bavê Mustefê. Hasan Çavrî jî dibêje şev baş serserê min serçavê min kekê min Xetîf Baytekîn serserê min hatibi dibêje êvar baş silav weşan xweşkekî derwîş tu her hebî serçavê min kevrê giran dibêje na min got bi îxanetê hat şeyî kirin. Erê em nizanim ez hacî tunim loma nizanim çi bêjim bira rehmet lê be. İxanet her tim para me Kurdayê mixabin. Em hêvîdarin em wan tişta rojekê em ê xelas bibin. Abdurrahman Altuntaş serserê min serçavê min hatibi. Şeyh Ramazan Saîdov ji Kırgızistanê serokê fenedekê serokê Cumata me Kırgızistanê û birayê min axiretê kekê min hêja serserê min hatibi dibêje dervê silavên germ ji bo te mêvanê te û hemû xebatkarê Berbank TV her hebî gelek spas serserê min hatibi Ferhat Erdinç dibêje dengê te saxibe mamoste serçavê min Reşat Tunç dibêje êvar baş mamoste dervêj silav û rêj serserê min serçavê min hatibi berê ez mêvanê xwe bînim ser ekranê elê hêdî hêdî bînim ser ekranê ez gor temenê wan bînim em bêjin em carekî berî xwe bidin welatê Qersê qintara çiyayê Qisirê em herin cilawiza rengîn em herin sazbendekî têr û tijî Cemal Demir min ser înternetê jî nas dikin Cemal rastî jî sazbendekî hat dilê min fet dike car carna Cemal serserê min hatibi piştî wê sîpan havîn hazir şikir ew jî hazir e tenê telefona xwe çareser nekirî xêr hatibi serserê min hatibi mêvanekî tev mebûn dîsa Oktay Yıldız dibêje silav mamoste te li mêvanê te re gelek spas serserê min hatibin. Berê Cemal can Belê serçavê min çavê min rihê min tu çawa hela bêje qurbana çavê te me canê te sağ be. Cilawizê çi hey çitin îsal em bêjin Ekin, Zevî, Er, Dirlik, Devran, rewşa Cum'etê Maşallah zafrinde. eger tu diherî nava Cum'etê nava em bêjin dadikevî nava qezayê nas û dostara silavê min taybet jî bêje hema gih ser ekranê na car carna ji goyê wan da bêje yani. Aleyküm selam serçavê min. Sîpan can tu jî serserê min hatibî. Dem baş, êvar baş. Te telefona xwe çareser nekir çima gelo tu nikarî ha bizvirî ne gelo kesî zane Olur bike anayekî hevalekî min anaj ew bir ew jê kamerê ew bî şiper bî me vena bigere merê te ser internetê ew kizanî. elê nemitera got ew ha çakû çekî ji orda lê dixê ew xwe vedibe yani wê çaxê xwe serrast dibe te hesab kira hemen yê serrast biya. Mêvanekî me din dîsa vir bû nizanim xeyîdî çû nizanim çima cardin nehat zihar loran em hêviya ziharin jî yên ha bê a way hat jî şikir hemdê Xwedê ra şikir zihar can balo tu telefona xwe bizvirîn rih û can kamera xwe jî vek kamera ew çi şevreşê ez bawerim kêleka te jî mazlûm e ser çavê min hatibe Erê mazlum kileka min e rast e. Bira yani tu îro top û tivinga va tu qewet hatî îro em nikarin qe ber te bêjin vik Estağfurullah. stüdyoya mazlûm ez bawerim
Estağfurullah. Yani Kır tedi meru gava çu şer tıvınga meraftına meruf de kuştuni vay şahay. Bira tüving hebijî yani mêrxasê mîna mazlûm keleka meriya bi tiştekî dine. Tüving şî tüving. Herkes nikare tüvingê bixebitîne zanibe yani. Eri rast rast. Saat hoş. Baş ka em hemen az du sê kes dîsa tevê me bûne wan jî bêjin Ferhat Erdinç dibêje Türkiye wanê silav rê serserê me ji vir heta wanê silavê me jî Cabbar Güven dibêje silav û rêz mamoste ez kilama Hesen û Asê dixwazim ser serê min ser çavê min Halit Bêzer dibêje êvar baş gelî mamosta êvara we jî baş Edward Süleymanov ji welatê Qazaxistanê Almatê Silav hemû mêvanên te dibêje silavê me jî te re Edward Can te û cumeta dora te mi gava dinê didî tisa kêf û zewqa we dilê me bijiya we silavê me jî we re Cemal Can dilê me xerabûya tu hema ser wê xerabûna dilê me kerema xwe miqamekî zelûl ha lêxi min bi her tam dora çiyayê qisirê gund bi gund bigerîne bîne ha bîne orta cilawizê bêhêle Ez ê kilama Zinar Canê lêxim. hema te çi lêxist me bol me derman e وای ساعت
Vay saate te xaş. Tu her hevi. Tu her hevi. ساعات حميدة Saat baş, saat hatta baş böyle. Ez حتى ama وحميد حيران çen gotuna bêjim Abdurrahman Altuntaş dibêje ez ji Amedê me Slav ji İzmirê. Êdî yani her bajara ji Slavê me jî bo wan Sercan Kobani dibêje şevbaş ji wera serkeftin. Nurcan Kılıç dibêje istek yapma şansımız var mı? Eğer Kurdî binivîsîse sera çerçeva. Turanê Kurxalê min jî destpêkê de qen karibû binivîsiya niha tam min baştir dinivîse. Armanca me jî ew e. Ziman pêşkeve. Em merakli ew kînînin yani ser internetê rûnin wera strana bêjin. Evan bernamê me, evan hewildanê me xizmeta zar û ziman û çanda meylûma hewil bidin şaş binivîsin. Kurdî binivîsin, şaş binivîsin. Tiştek nabe. Em ê fehm bikin, em ê hewil bidin, fehm bikin. Halit Bezer dibêje tu her hebî Mamoste Cemal. Mamoste Cemal te bîstine. Se pir tera pir gotin. حميدة سلام هز حيران Xatif Baytekin dibêje bi xêr hatî kekê Sîpan û Zahir Loran û Cemal Demir. Sen selam spor. Var baş. Reşat Tunç dibêje Zahar Loran Pismamê Delal xêr hatî her wisa hevalê Sîpan û kekê Sîpan bi xêr hatine silav û rêz dibêje. Hacî Ataman dibêje her bijî Mamoste Cemal her bijî dibêje. سلام ورز Barî Fatiyev dibêje tu her bijî. Ali Osman Yildiran dibêje Dervê Serhedî Cemal Demir Zahir Loran Sîpan Havîn silav û rêz hürmet ve şan baş dibêje. Ser sera ser çava lê her yekî re yek gul şandî Cemal camê re heqlîne yani ev sazbendî me niha modek derxistine gişk Xoce ne em çima navê te jî em dayînin Xoce Cemal Xoce Xoce Cemal ما حيران şeref gi Xoce ne İşte Xocetî ji têrê nakin nanek dinivîsin mîrê bülür از حيران اوانا Qurbana te bise em te têkin padişahê billûrê wella îro استغفر الله استغفر الله نكا ميري بلوري رحمتي حيتي جنبو شامل تاكو هذه عبد الله يكون كفر دي ميري بلوري انا كي برا انا كي قافي خب شغلي نينا ewana mêrê billûrê ne mîrê billûrê ya pê egît bû Xelîlê Evdilê bû helbet نكا اركان مقام شي هل دون جوان هدانا لي دخن برا تشتي اسا سرخو نان بيسن شهر ما جوان را bira bi dîsa ji tu mîrê billûrê vira Xoce Cemal بالي كرم كده Carnem heneka jî bikin herê Belê heyran Belê me got em gor temen diherine ez bawerim zihar çelê xwe ve Sîpan biçûktir ez bawerim Ez teze kamil bûme. Ez zanim hevalê te daha diherin kirêşê kira Herî. yani wekî mazlûm destê te negirta naniya wir neda rûnişkanî belkî lingê te nedgîşt kursiyê jî ya bej navî kin ya qisa kinika ne kim ne zîde aynı wisa yani salana emle heva bû na teze hêdî nigê me berbadê vatê ew jî yek ji wan saeta te xweş Kenan Emre dibêje derwêşê serhedê silav dikim te û mêvanê te re serserê min hatibî Xalîd Bezer dibêje kekî de her hebî hûn jî here bin çîroka bextiyar hevalê hêja ez jî fikra te qatilmiş nabim vî ayrıcalığı nekim bijî tu her bijî ez jardim bixwînim dibêje hevalê hêja ez fikra te qatilmiş nabim vî ayrıcalığı nekin dibêje rast bêje yani ev çi ayrıcalığı nizanim Sîpan can tu jî vê ayrıcalığı nekin stranekî me re bêje heyrana te Merhaba Seridas Peki Cemal Zahir Tengburvan Mazlum Gelek Slovakya diyarî ve dikim سلام ورز حيران Dernama te jî pîroz dikim kesê tanha li ser ekranê gudarî bikin silavê xwe ji wan re jî pêşkeş dikim hêvîdarim bernamek baş bi bu dilê her kesî bi bana ez nekî bê hazirî mê yani ez aniha li ciyê ku ez şixulê ereba dikim ew Almanî dibêjin Aushaus Tirkî dibêjin galerî herhalde
کردی شد بیجن امی نزانم عربه گرتن و فروتن از آن حالا جیه کارم هنگی به موزیک امی مثلا به موزیک از بیجن زانه هلی شنو بس دنگی تبخو مرا شاد بجوا که سمفونی اکتر لیت که بندن سا يعني امورين بنجاي دي باك جراوندك قوات صوتي قويمه هبونا ترنجك يعني برنامه ماجي خاشبونا ويسا يا ميفانين بارجران دنگ خاش يعني نوا جمعاتي دا قدري وان هن تينن رنگ ددن برنامه ما تشتكي اوكك ما تنو يعني ميفاني ما او رنگه هاي لما اسباست كم وحميارة کرم که ام سترانک تا گدار کن اشتی همی سبنیر خاده شد که باشه از سپازم سترانک دنگ بیجی بیجم قصیتا خواه سیامین دا مخواندو سترانا زریه خودی سترانه جی احمد مامه وراد بیجم احمد مامه بیرتی چو سر دروغانی کنه رحمت خودی رحمت بگه سترانک بی مخواندو سترانا زریه بله کرم که آخ واری لیله واری لیله واری لیله واری لیله آخه وره معکومات رزیله آخه لیله تسهلاله واری زریم سوخواری ناشم زوزنا شیبو شمیناله ناشمانای لخانم سخاری ناشم زدن شیو شمیناله ناشمارای اره تو مدارم سردشناتن بوزنم را بالا خانادم شان و شورته گیزو بکا نانا و لخمله بری بالای اره خالیام سره بری جامری و بده سرسوز و خودو کریار یارای آخم آخ واری لیله واری لیله واری لیله واری لیله آخه وره محکومات رزیله لیله تسناده واری زریه پایزل نهاتی وقتا دمو دورانو دل کداسه لخانم پایزل نهاتی وقتا دمو دورانو دل کداسه ارس ترکر عظیم آلاش وقتی رو زریم را جمرقنه لکنو باسه اره پایزه خلکه بسرچنی گلام مای بتنه لزنانی تیرا کندار یاسه آخ واری لیله واری لیله واری لیله واری لیله آخ واری محکومات رزیله لیله تسناده واری زریه تطورم که نشرینه لخانم تطورم که نشرینه اره تخما داشتنه که دستنا که گرازه ولا تجرینه واری زریه چی بکیم تطورم بشه نرمه کرمه برخه مناشینه اره خالیم سره ببریم جامرین سردك راد بلا لا حبيبي وري ليلي وري ليلي وري ليلي وري ليلي ورا محكومات رزق ليلي تسعد وای ساعت تخاش تو هر هبی تا خوش سیپان راشی تنبرن در خستن زوزان شرفدینی رحمت او کسی که وسترانا گود وی دنگی وی خاش تا او هنی بیریا معینن سا تو هر هبی
Saat te hoş. Sipan can tu de galeri maleri tiştiyorsa gotun ha em bejin kar xebatê te hunerî projeyên te tiştek hene tu çi dikî çiva meşxulî çi rewşê darî heskiriyê te bira zanibin em ha cîhev henin lê bira heskiriyê te zanibin tu çi dikî بله سترانک ما خلاص کردی جبوی ابیج و کلیپ امی خلاص بی تنه خواندن امو معمل جان ماموسته فکرت داغ شکر اصلا خجورش دشنم demek ne bir derken yani سترانک نویه اما مستشفى شکرو نخواند yani سترانیاوی اصلا خجورش دشنم کسی محمود تماشا دکن سترانک گله که باشه demek nezik de derken İnşallah ser xêrê bi bira yani eğer klipa ötüyü bikşini ev hazır yani reklamlardan inecek var. Yani Vamos bu evi karta bakın. Hanekat ki mes çawe bidim kenandın. Neze gelak gişka ruye xuda xistine vek mahkeme duvarî dibêjin ya haneka nekim nabe şapkin. Belê dîsa hinek mêvanê me yani wera silava dibêjin loma gele ez bêjim hûn naxûnin ez bawerim we berçavkê xwe mal dayiştin hatine. Metin û xur dibêje can sihet xweş wexta tu distirayê digot. Zekî Taşdemir çi nivîsî min nikaribû fehm bikire Hecî Ataman dibêje mamoste Sîpan her bijî can Metin û xur dibêje silav û rêz we hemyara dem baş gavon welatî dibêje silav û rêz êvara we baş be cêjina Kurdî ya bapîrê me Hezretî İbrahîm cêjina qurbana gelê Kurd ra pîroz be mübarek be na yani bapîrê me cêjna Kurdî yani bapîrê me şûnakî heywanek şerjê dikir bira fîdanek bahaniya tîkira niha dünya giddar û dar İstanbulû ez tevî wê yekê nabim ez silav û em bêjin lêborîna xwe jî dîndara dixwazim lê şaşî gele meriv bînin ziman cabar güven dibêje silavkekê derwêş ez û malbata xwe agirî diyadînê temaşa dikin hemû mêvanê te ra silav û rêz ji hevalê Sîpan ra strana lê esmerê dixwazim serserê min serçavê min silavê me ji vir heya diyadînê kerem ke ez viya xelas kim hema tu bêje mamoste Veysî Varlî Silav û rêz kesên keda wan di vê bernameyê de heye silav û rêz li mêvan û temaşevanên hêjara her hebin û serserî me serçavê me hatibin Salih Boğucu dibêje bana selam yolla derviş aha sana yolladım bir kucak selamtan Sadî Akar dibêje can Veysî Varlî dibêje kek derviş tu bi ked û awaza xwe her bijî tu jî her bijî em bi hev re her bijîn em bi hev re bijîn Nurcan Kılıç dibêje rahmetli Asker Demirbaş'ın türküsü Bavê Mustafê sizde dinlemek istiyorum Derviş Bey. Gelek spas. Tu hatta Kurdî ne nivîsî ez nabêjim. Kenan Evre dibêje Emre. Kenan Evren çi bû? Kenan Evren xwe şeş metro wê de her belki bervî çalê. Xadî ve razî bi program bername dewlemendî em pir keyf û zanım hedûr her neyse. Belê kerem te tiştek digot tu bêje em herin ba ziharê je. Evet, mamosta meha qedîl ser tora civakî ser televizyona herkes mera dojî mamoste bi rastî ev gotinek şaş em ne mamoste ne em şagirtê mamoste ne. Yani mamoste kî mamoste Feqî Teyranê Cigerxûn û Aramê Tigran dengbêjên me wana mamoste ne em şagirtin em stran bêjin kerema xwe bira yani kes mera nebêjin mamoste em bêjin mazlûm mamosteyê tembûrê zanî em yani telîn ji me re dibêjin hozan hunermend em ne hunermend em stran bêjin ew gotina mamoste û hunermendiyê gotinekî giran e barekî giran e em hîn ne ji bo wî barê em ne amade ne bixwaz vêya bêjim Ez bersiva te bidim pêşwan va yani mamoste eger yekî ra got mamoste îlam nayê mena ki tu mamostê hunerî mamostê mûzîkî nizam çi milleta da ew ki hitabê hene yani hürmet çak dibêjin xalo apo kekî abî Türk dibêjin mamoste jî gelek millet hev re mesela Azerî dibêjin Sîpan muallim
Türk dibêjin Sipan hocam. Tu her mesela nava kada hüneri her stüdyo ki her nava hünermenda sahita bir hev dikin. Mesela tu mira bêjî Xalê derviş, apê derviş ez ê pê rehatsız bibim. Kur ez dikevim ew kalbûnê wê çaxê. Tu bêjî mamoste min welê jiyana min da yani min şagirt jî perwerde kirin du şagirtê min gelek sazbendê ha bi dil û can jî hene yani eğer ki hünermendin avır hema Türkiye dibin ya takdir buyurursanız yaz mamoste ninim yani. Ama tu zahar hunmara bêjin mamoste tiştek şermin ez çend roja ve mestirim pırna çend roja. Lê ez wera bêjin mamoste ew şaş hûn min çûktirin yani. Mesele buradayı. Mana mamoste ew derî jî dibêjin mamoste. Hürmet ew îlam te ra jinîne. Tu xulamiya hunera Kurdî dikî ew ji te re rêz digire. Loma ev yan pir mezin nekin. Em jî zanin kî mamoste nîn, tu jî zanî, ew jî zanî, ew dibêje jî zane. Loma şaşiyê me çin e? Şaşiyê me wir da em bêjin hinekê me mesela da zara do napêr hê nû dest bi hunerê kirî pêra mamoste kura aybe wê çaxî mamosta ra jî dibe mamostê wek mazlûm ra dibe bêhurmetî. Loma yani ew şaşî wekî din yani gormin mazlum mamostey lê min çûktir ez bêjim mamoste mazlum wele şaşî gelen mazlum ra bêjim mamoste yani. Ez çend roja lê mestirim yani. Hürmet e ew. Min xelas kir. Zahar can ez êvîdarim te gotinê min tesdîq dikir serê xwe. Tu ser serê min hatî. Ser çavê min hatî tu jî tu mazlum ez hinekî ekrana te dikim mezin bikim bira hem stüdyoya mazlum jî backgrounda weha bêxanê hem jî tu niha çi dikî xebatê te nû hene ez bala min dikişîne hem demek kin klîpek te ji derket berê niha me dehev klîp weşandin yek bi navê hatin yek jî bi navê peyva hîvê dehev klîp niha ser kanala mina YouTubeê diweşe berê ku em werin klîpê ez dixwazim hemû kesê ku li ser ekranê temaşe dikin spasiya wan dikin û bi xêratina wan her wiha hevalê me stûdyê niha hunermend û bernama te pîroz be carekî din destûr ez spas dikim hefte berî tu zanî me bi hev ra taybet axifê bû ji ber ku pirsgirêkê ez tevlî nebûm lewma jî vê heftê spas lewma jî min got ez vê heftê dikarim qanderê wextekî saetekî tevlî bibim ez ê vêdarim hevalê stûdyê destûr bidin ez stranê xwe bi ser hev bêjim ji ber ku dem êdî dîkim dibe stran ez werim ji bo strana peyva hîvê û strana hatin aranje û hemû tişt mazlûm rewşen peyva hîvê gotin müzîkiyê min e hatin jî ya stran ya Kerîm û müzik ya Bengî Agirî niha jî di rêzê da stûdyo Amedekarî me stûdyo henin wê demekî kin da di sê hev stran jî ew du hev dîsa biweş ser xêrê bi pîroz bi lê ez niha wek formalîte ser ekranê nabêjim te dî min wê rojê te re taybet ji got destê mazlûm sax bi rast gelek xweş çêkirine gelek xweşa min çû yani stran û mûzîka te gelek xweşa min çû yani bingeh gerek spas mamoste pîroz bi ser xêrê bi kerem ki hema ez çend ewka bêjim peyama hemen tu çat xazî se kafana göre takıl dibêjî ya Salih Boğucu dibêjî parça istiyorum Ağrılıyım seni çok seviyorum derviş abim spas ez jî we hemiya hez dikim ku hûn me şopînin me hez dikin ba me ne gavûn welatî dîsa dawa Hezretî İbrahîm şerê me re dibêjî devra Hezretî İbrahîm da dünya hemû daristan bû bira daristan devam bikire çi dibû yani mezek dünya daristan bû daristan lê heywan me lazimin em salê hevqas heywan qetil dikin çima yani bira xewnek din bidîte Hezretî İbrahîm em dibin gunehkar ser lêborîna xwe dixwazim Ömür Doğan dibêje merheba iyi yayınlar Fatih Taşlı Tunç ve Şanxaş ve serserê min ser çavê min hatibe Kenan Evren nîba Kenan Emre dervê serhedî te ez kenandin dam yani te ez dam kenandin dixwaze bêje
Hadi bela Kenan Evren'de her de kişi geber bu. Yani dinle dibêjin rapa topu zê zebaniyayê serseriî min wisa bihîst. Fastê te dibêje hûn bi xêr hatin ekranê hûn jî xêr hatibin. Dengbêj Rasîm dê silav û rêz ji bo we hemiyan kerem baş dibêje dem baş gelek mamostê delal hozanên delal hûn her hebin mala we ava bi gelek spas û hera jî Öner Ustabay dibê silav û rêz ji we hemiyan re serkeftin Önercan serserê min hatî tu jî Rafikê Yakub dibêje ez kêfxweşim ji bo hatina mêvanên hêja hûn bi xêr hatin hêvîdarim her kesî demên baş derbas bike bi bernama destûr her hebî birayê derwêş serserê min serçavê min hatibin hûn jî bi rêz Rafîk jî kerem kes dema we negirim. Spas em stranekî bixwînin Xemilî Zozan lê berê wî ez dixwazim serî de heta dawiyê stranan da û her wiha wekî din jî karê hunerî da li kêleka min qet ji min dûr neket zehmetê gelek zêde jî kişand spasî carekî din spasiya mezin ji bo mazlûm rewşen dikim dixwazim Her hebin her bijin kerem em her Zozana ez jî bêjim Xemilî Zozan Xadê me bê mazlûm nek lê rexnek min mazlûm re hey yani ha ez başê ez pê re şerê dikim piştgirî mişkiriyê başin carekî yani bingeh min dixwast lê bidim lê xistin bersiv bile neda min ez ha baş nebêjim ha vekirî bêj bersiv bile neda min ha yani xelkê bêje gelo yani hêla pera pûla da hev nekirin taybet mi got ez dixwazim tu lêxê stüdyoya xwe de lêxê min re bişîn yani ne stüdyoya min jî bira ne bi zehmet lê bersiv bile neda min yani aynı rexnê min Yasîn re jî yani dibêjim ya heneyê lêxin dilê min bawey Yasîn hewqas bilûrvan hene ez dixwazim tu lêxî ez dixwazim tilî pêçiyê te rihê te wexta wî tune lê carna dinêrî ciyê wisa hela hela yani em ê Rexne ana tu dêle strana xwe bêjim yana kerem bo tenî û rexnîn bu mazlûm bû Xemilî Zozan û bi min rakeniya davê ezmanan şewqa xudaye Xemilî Zozan û bi min rakeniya davê ezmanan şewqa xudaye dixwazim herim tabiatê seyran ez dikim herim yar miranayê dixwazim herim tabiatê seyran ez dikim herim yar miranayê Yaramın bede nola wan gulan çevarek daye ömrü dünyaya Yaramın bede nola wan gulan çevarek daye ömrü dünyaya Gül gelekene cevre şadıran ez dikim herim yar miranaye Gül gelekene cevre şadıran
lan ez dikim herim yar miranaye. Yani ez nekevim navê erê saet xweş be. Te got Saata wa xweştir, te got saata ez wa ema xweştir. te got ez pey hev dibêjim loma got ez nekevim navê yani. Yani ez dikarim ya kadın peva giridim eğer çıkı hedi vaktamı jî xelas dibe ez ya kadın Wexta te bira xelas nebilo ez zanim mazlûm pê dike ser te. Dibêje o çare em dibêje saet derbası. em mevalekî piçûk jî peva girîdin ne mevalek piçûk. Kerem. Önemli baba. Şifa delal govaz neşe bene devreşem eman ezandan qad sema çavre şu bir ye bele le ger gece eman gidiyor ezandan qad zalim derdi dile qare beni leşkera becevim eman gidiyor vele vezir Rabı derbazı Diyarbakır şevti bi merv ser kasaba rakişim xençere hayderi daynım serdili qurre beni eman ولا تقيش كل درد كسر ملك الشفا دلاله هوار خد وزي بقرم ليجي باب جاويم ولا ليلي ولا وزارم جاش قادل رزيل اشقر لك روينم هوار درد دلي قربني ليش راب جاويم امان شغام كبر
شيغا دلال مقوى وجداره للعوشة ودا أمان 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 وانا ما بايد داري بليغ وشاندي لبس المداوي امان 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 دوار ما بيجي خادي ربي عالمي داجي من بكي بكي مراد دلي مراد خوازا بلكي بكي مراد دلي من وشي غاد العظنا بلكي بولاي بودو شقي بقد بداوي امان اماوي امان اماوي امان 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 وين امان شيرام كبار حسن حسن بلولا ولا حسن واي حسن حسن بلولا وبلا حسن واي ورا مالا مبلولا وروني ونكنا واي ورا مالا مبلولا وروني ونكنا واي داري وجيران بلولا وجمع بغازنا واي داري ودينار بلولا وجمع بغازنا واي فتلي حسن بلولا وفتلك شينا واي فتلي حسن بلولا وفتلك شينا واي قابض نشوم بلولا وذلكم دشينا واي قابض نشوم بلولا وذلكم دشينا واي قابض بشوم بلولا وذلي من خوشي واي قابض بشوم بلولا وذلي من خوشي واي حسن حسن بلولا وولد حسني واي حسن حسن بلولا وبلد حسني واي وای ساعت و حرد یاجی خاش ساعت خاش ساعت خاش ساعت خاش هون هر هبن هون هر هبن هون هر هبن ام بین دورا پیره بلوره پیره میرنا ها پیره بلوره جمال دمر hoca Cemal جان تو هلا از هنک یا نا پرسی من پرته هنزانی اوانا بامنن یعنی ام خورا ورسر اکرانی فرمالیته سلام الله و افتکن ام حروق سد کن تکلیه دانه لی تو نه گلی اوالا جمال به اصل خوبا گندیه حوالی ما شمرینه یعنی ایدری گند پانیگی اصل خو لی نهاجی بوی گندیه من نهاجی جلاوزه چوی قنطاره چیای قصری جیوار بوی اونها سازبن دهروان گندا دعواتا شاهیا لو ماجی جمال شاهی بری نها تونه نه یعنی سه رو سه شف شتیوسا تونه نه اون قرا دهرن مینا وک استانبول ازمیر اون متروپول ترکیه ما دانکی لیدخن دهرن مالا خواره
بله بله وای عيني مرة مشكلتي يعني شو عون عادات ما دعوات ما شاهين ما دعوت ما بری جنمانه بری تو گنده که ام شایی که حیاتاوی مالی ملت هل ندادا ملت زفت داد نکاجی چقدر عادا قربالغ و صد مروی در باز ناوه نايا ولا هاي وخي هره Peki tu en per değeri kişan gündi davatı en per kişan gün te acibine te hazdikin te dibin ولا حموش میرانی محزدك بیج لو میرانی بیج نه بیج همو محز ميراني اما ميراني حموش محزدك خودش واجه راضي واش واجه راضي وي حمو اره Peki tu meran ha çillexi tu naxazi qısek tu naxazi qalebki tu كلامه meran حكيم da hakim ol ya xibra Evet. Kerem zar مامۆستا ببۆرە ez yani destura mamosta Cemal'a ve ez gotenekî bêjim Kerem yani vê derê tu zanî silûtiye me beriya ji aqefî bû ji bo ku wexta min bi rastî teng bû kesekî ji tune bû mecbûr karê silûtiye ji hel vê derê her tişt li gorî randevû û termîna tu zanî vê derê dimeşe ja eگه hûn biborînin yani ji ber ku kesê kun niha li silûtiyo xeylê xwe çê bikin lewma jî ez dixwazim lêborîna xwe bixwazim eger baş destpêre serseri min hatıbın سر spas سرا dikim سر te سوا rajî mazlum rajî her hebin carekî din spas ji bo we ez lêborînê dixwazim lê Serserî. taybet bernamekî dinê taybet em سر taybet çê سوا سر سوا ji bo te ji bo temaşevana û her du hunermendê silûtiyo her wiha mamosta mazlum rewşen ji bo wexta xwe me re parvekir silav û rêz hurmet ji bo we temaşevandem û wexta xweş Zar tu zanî em mêrî heyfan em ê rojekî heyfa îro te derxin سر serserê سوا min hatibû xwe baş bûniye سر baş شعبي bûniye gelek spas dikim were berê Cemal can
ساعتا تخش به ساعت هاتوا خش حلو. به برا رحمت دسپیکی افضل زینی به استران افراندی برا رحمت شروع برو کی سوتک صفا خاندی یعنی محیانی نها تو کسای و سوتا نبیست یعنی او دسپیکی وی قرکی کسک نکاره yani. ممکن نینه کی خاند سنه بو باشه جی برا رحمت اپی عگیت جمو اوان سترانانا یک و یک به روحی خوا به تلیپی چی خوی زیرین و نقشاندن و اوی روژک خورا نگود میره بلوره پیره نزانم می نزانم عگیت هوجا عگیت نه نگود حیرانم اونها خورا جهانه کس یعنی کنی مرواج نه گریه مروات yani کنیچ نکا شاگ مثلا مقام جوی هلدانه بنزت میشته که تام جلی را بنزت میش ناکد دوی هم میره بلوری نه هم خوجانه نظام هم هوزانن هم خوزانن نه چه زانم هر کی که خود کرد Cemal بله emji pir peş da derin beli şirin emji pir نکا حیرانتا نکا هنک buraya yan rojek yan yemi bikujin yan yete bikujin نه مرو سرحقی و کس مرو ناکشه emse dekin valla نکا حاشا یک بیاز بیش بین نوتا عقیده جمول لیخم از اواش دابه مزیده نکا زیده خبر دارم جوی از او دوم نکا ارکه که مقام که جنی به مقام که لیخم مجوی هلدایه ام نکارن حاشا بیشن ام نوتا لیخم شو پویدا دچن اما ام نکارن هلم نکارن شو پویا بلا دوسکن beli yani em dijüye keninin em zimandırıcı hünera kesira nakin haşa yani tane tiştek pır şer mi ya cemaat gelet ara beji hoca beji mir beji pir merif xud nave xud binivise hoca Cemal yani bırak halk hitap et ki beji mamusta Cemal beji Cemal hoca yani burada anormalik hey. Her neyse Sipancan tu per ker lal runişti. Ez işte ki benim zaman hemen devam bikin. Keki hatip işte goti keki derviş tudukari linki keki dengbeş kutbetin özkan ra bişine dengbeş ki dengkaşı. Eli ez mamuste kutbetin özkan şopan dinastkim ezanım dengbeş ki bar gran bahay em hevidarın yani dil u can rojeki jibe bi meyvanê me em hêvî dikin lê em wisa spontan alman dibêjin nizanim zimanê kurdî de çi niçikava link bişînin bira filan kes jî bê stranek bêje ew tiştekî amatörî em hember wî dibin bê hurmet wê çaxê yani meyvanê me yekî bên em pêş te afîşê wan çê dikin em pêş te reklamê wan çê dikin em bi hurmet wan pêşwazî dikin ez ê vîdarim kes nexeyî şaş fehm neke her mêvanê me serê me zêdetirin şûna wan ser serê me em dixwazin wan jî wisa bi giranî yani bikin mêvan niçikava bê xwe ra stranek bêje yani mamoste Kutbettin Özkan dengbêjek wisa niçikava ji gazîkî bêje helawer xwe ra me reklamek jinîne dengbêjekî bargiran e em dixwazin bi hurmet rojekî bikin mêvan sersera serçava bê min rast got Sîpan tekerem ki hinekî qisekî tu da lal bûyî perçîv ez cara mirov gudarî bike daha baştirek gudarî kirin jî baş e tu me re çi bêjî Vallahi çi bêjim yani ez gelek derketim bernameyê salakî bernameyekte taybet min yani stranê gelerî gotin yani dengbêjî folklor ya tu deng xweşî yani tu çi bêjî xweş dibe yani bêje çi dixwazî bêjî no problem Bêje
beje beji kule dile bereji berem dedine her geçte beji aman gidi vaydı beje beji kule dile bereji berem dedine her geçte beji aman gidi vaydı beje baba beje dayı heyla brano hoş gede haye amre çiyedi dayı şkesir anamine kare dünyayı beje baba beje dayı heyla brano hoş gede haye amre çiyedi dayı şkesir anamine kare dünyayı Ezle hoşum finalaki Çuma derin belaki Edi demirem tımaverlaki Edi dişem kademerlaki Ezle hoşum finalaki Çuma derin belaki Edi demirem tımaverlaki Edi dişem kademerlaki Beje dayı beje beji kulele bereji Berem dedine her geçte beji Aman gidi vaydı Ay felek bilem deşine ve ben bilet bırakmine dilek tirsem kafile ve de hayfem rezerine Ahu felek bilem deşine ve ben bilet bırakmine dilek tirsem kafile ve de hayfem rezerine Beje dayı beje beji Vay kule dilem bereji Berem dedine der geçti beji Aman gidi vay ساعتا تخاش تو هر هبی تو هر هبی تو her hebi Sağ olun Cemal mesbeda got mizek yeki gol verini tera slava dişini. Değir Antalya'yı tera slava dişini ha. Ji gol verini ha. Erol Moğul ha. Dibini dibi slav Mamosta Cemal. Eri hayırlı Yani te gavadan rast got. Emper gol verine te hazdikin eri. Güm hazdıkın güm. Baverim navbera te u inci bkhariye baş nine. No vallahi خوشه زافش Başı yani müsaade ve hey eşstrane ki bejim yan qatun müsaade سر nadım. تام هبی داره تنه ولا Na valla hund bejin tuhüş. والله هبی داره تنه Bejin Hadi malej istirahat edeceğim. çava. Bu hadi malej gerek istirahat edeceğim. Na Arı khadi oldu. mali normal haqiqi çay kahve meyvan arabine hizmet ki az hizmetkari ve me. بجوای فلک مالا تشویت یدله من هلینا لیلی تایری هوا بجوای فلک مالا تشویت ید سر مراد دنگی قزان و قلنگا لیلی رفیقا
بجوای فلك مارا دشوتي حيفا من الدنيا نايلة حيفا حيفا من حيفا وما من حفصنا ويا مجاكي سيسي لبعد الهوى بجوای فلك دوای فلك دلو برا خلقه وندك يا مال حالة من الدنيا لقيو قالوا بعضال خاضي وندك يا بجنا أسرع شباب رشو بلا بجوای فلك مالا تشوت يدل من هلنا ليلة بلدرشيني بجوای فلك مالا تشوت ولا مردان ششماز زمستانه قالوا تايرنا سكنة لولا سهلين بجواي فلك مالا تشوتي نظام بختم بويان طالحين تبوي سال بيراو قالوا كن ديكور ونشتيا سهلين ليلكو قاشيني بجواي فلك دواي فلك دلو برا خلق الدنيا وندك يا مال حالة من الدنيا لقيو قالوا معبطال خاضي وندك يا بجنا بلنشعبو بريه رشو بلا بجواي فلك مالا تشوت يدل من هلنا لولا تايري باسي بجواي فلك مالا تشوت بحيواني سمرا بلندفر لولا دكا قاسي بجواي فلك مالا تشوتي نظام بختم ويان طالحين تبوي سال بيراو ازي باراق وددمي ولا تخريبي تقوشت مخاريا قالوا هاتي كلا كامر ونشتي هستي من روتو تازي ليش الخازي بجواي فلك دواي فلك دلو برا خلق الدنيا وندك يا مال حالة من الدنيا لقيو قالوا معبطال خاضي وندك يا بجنا بلنشبو بريه رشو بلا جان دو دل تسام
Gelek spas, Mala gelek sağ ol. spas dikim mala vejî ava ez hema van peyama bixwînim ez vegerim dîsa mêvanê xwe re eleqedar bim. Mecîd Yıldız dibe selam kekî dervîş serserê min Delal Gözcî xarziya min hêja dibêje selam dayî ser çavê min hatibî Kerem baş dibêje Saet xweş bi mamoste Delal dervîş Serhedî spas dikim Gökhan Uzarê xarziyê min dibêje can xalo can îro xarzî gelekin bala te dikişînin sîpan Carne biraz îro xarzî ne Bedrettin Tükel dibêje Saeta te xweş bi ser çavê min Mehmet Çakmak îro dereng ketî nizanim çima îro jî halbikî Cemal jî virbû gele yani wek îdirlikî gele hazır biya vê derê nesa Cemal lê dereng mayî dibêje bername we bi xêr serkeftin ji bo we û mêvanên we hemiya xêr hatin dengê we dinê bikede we awaza we sax bi hunermendê hêja kekî derviş her bijî weşan xwe silav rê serserê min hatibî Hacî Ataman dibêje can can mamoste derviş her bijî Reşat Tunç dibêje can can Saet xweş bi mamoste derviş tu her bijî em gi hev re her bijî tenê min va çi dibikî Metin Özkan mamosteyê hêja dibêje can can Saet xweş Saeta we jî xweş bi Öner Ustaba dibêje Saet xweş bi kekê Serhed te dîsa şewtan dil û cigerê min heyrana dil cigerê te Öner can Kutbettin Özkan dibêje erî erî way felekê Saet xweş kekî derviş Saeta we jî xweş bi Seyrana Celat helbestvana hêja dibêje dengê we li dinê bi serserê min hatibî tu jî Delal Gözcü dibêje dayî çok özlemişim bir tane daha devam ki dawiyê de gotinek Kurdî nivîsî dawiyê de Reşat Tunç dibêje erê wele belkî erê wele felek belkî mal xirab be amîn 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 Kutbettin Özkan dibêje hevalno kerema xwe par ve bikin erê wallah rehmel miriyê te çat tiştê xas jî dibêjin par ve bikin par ve bikin par ve bikin Cemal te ra telefon tê ne loma erd ezman dihejim telefona kî janî Sîpan ya te ya Sîpan hadinê re belê Cevdet Taşdemir dibêje Hollanda'dan selam rêz nizanim çi İzzet Demir dibêje selam rêz ji te û hemû mêvanên li ser malperê serserê min hatibin Cemal Taşdemir dibêje can heval hev qas jî bes yani qas gotu jî bes Sîpanê hêja yani ez mecbur dimînim car carna Kente mamoste ez mecbur car carna dibêjim lê wek hember mêvanê xwe jî bêhurmetî hesab dikim ya gele mêvanê min bêjin ne ez çi bikim mêvanê min jî nabêje kela dîsa me biher hinekî ha zozanê şerevdînê wan dere bigeribîn ya Sîpan Peki. ha problemek te heye lê her mêvanê min jî çûn de xêr û silamet ez hêvîdarim werin Cemal way şûna xwe jî vala işte ez û daxim jêr sa ne baş e yani çima radibin diherin nizanim ha way şükür hat hemdê Xwedê ra şükür Zülküf tek tez korkma Zülküf bibexşîn hevalê Zülküf navê te ez telaffuz edem şaş kir em hev nas dikin yani serserî bi ser çavê min hatibe Sîpan can dest bavê ji goyê xwe me ra tiştekî bêje Başı. Tezka kirim bi cevali Leyes korktum tubasani Peley daranın tevaşan Bahar şu tepayizani Peley daranın tevaşan Bahar şu tepayizani Hevyan menadicine de Be kesmamet be döne de Gönadilemin çimsi Kaçınla beciro
pede Gulazile min şemsi Kaçınla veciro pede Teskal kirim bi cevali Leyes kurtum çıbaşsani Peleydaramın teveşan Bahar şu tepayizani Peleydaramın teveşan Bahar şu tepayizani Ahım Ah vari lele vari lele vari lele vari lele Ah vare mahkumad lerezile lele tasano de Vamos a Kerem ki Deng بگو کرمدار بی سپاس از شیر کردم از دنگی خدا دادم که جبر کوور از پیاما او که مشغول مف دنگی ماوسی دنگی مشک آها لوم از Dolular kodi dolu gol serunu teraya Dervaz desal zamane Dervaz desal zamane Dolular kodi dolu gol Diyarbakır şemete Lolo farklı ويدلي من عبد الله خدك ومسكلك والقرداي آخ وري موين لو لو كودي لو بقول سكنو كراي درواز بسال زمانه لو درواز بسال زمانه لو كودي لو بقول تمن تداد بواري وزيتي لخير باري ولا قادر جناحك على بجمع شيء وذبيجم شباب رشاد الحصاري وري موين لولا كودي لو بقول سبرو تراي اخي درواز بسال زمانه لی درواز بسال زمانه آه وری موین لولا کودی لو بقول سبرو تراي اخي درواز بسال زمانه لی درواز بسال زمانه هر هبی جمال قصار نک هلا مقامکی هر مقامکی کرم خود
حتی ته خشم اما تو هر هبی مزک دما ماموسا لید خبر راستی عقیت جموت بیرامریه نه ها پس aynı Munzur Can sanıvisiydi. Beje hema denge bilure temin agite cimote biramın cihevi nav gulam be ele bira rahmet hazar rahmet gora ape agit be gora embejin Halili Avdile be Şamile Beko be evan sazbende kivan mirasana van kevne şopyana kevne purana mera hiştin hazar rahmet van be bira. Cemal Yusuf serserimi serçavemin hatıbı beji everbe şu buna çi der heka sazbend u dengbeji cihal da gilinakin ev pey hatiye men eri helbet rastem ça gilinakin yani ki desti medkevi keki Cemal emtinin ver emtinin em yani حاول dedin ki helbet yani ye civancı peş eroja mene ben هنر خود نشان بدن ببین میوان اگر پیشنیاری و هنه کسی کسک پیشنیار بکنم گازی کن بینن یعنی سیرانا جلات بیجی گلو درفت هی به مقام می استرانا کلاشو بستری درفت هی چاتونه تاتوس ergin بیجی و شنخاش سلاو ریز بو و توایی ماموسته خیر هاتمن خیر هاتمن Cemal hem öyle dakazı dikayı binici strana keleşu ama. Mamosta navêjî Mixuxura digot tevhev em nikarin bêjin yê dengê tevle Keleşunu ve edaru her hebi te got nabêjî me tam te hefte digot te çû tonek din te guherî ez şi bikim te emra komplo danî komplo hazir kir ez şi bikim deng nayê me deng nayê te ez bawerim deng de problem tune dengê te baş dihat çima deng derkev jardin ver Belê İzzet Demir dibêje bi meqamê Agîtê Cimû çima ji me re kilamek xweş pêjîkek derwêş xazil ev me bikar biya ji me îstîfade bikira lê mixabin deng tev li hev dibin lo me nikarin Mehmet Taşdemir dibêje silav û rêz we hemiyan re bername we pîroz bi û saeta we xweş bi hunermendên hêja hûn dikarin hinek stranên govendê bêjin mala we ava be stranê govendê elê çima nikarin stranê herî rihet meriv dil û can bikar bibêje lê yani vê ewkê de vê atmosferê de stranê govendê pir ji xweş neçin
سترانا حسن و آسی گاوادن من خواستم از حیا حوالی مهاتن از ویا بینم زمان همه میذکر مشتیر حسنی گو قربان های های ده های 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 حسن قربان به مراده های های ده های 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 لما لما هاي 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 لو کو قربان زبر و مراد رونشتی ما هاي هاي به هاي 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 بندات ما هاي 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 کلک وانو قربان زی بخت تمت حسنی من در باسی آوا جمع مراده که و از کفیلا های 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 حقیقت های 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 دلیلی وی بشم که وسیم حسنی گو قربان مراده های های به های 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 رو حیا فرای های 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 لاکو قربان مراد کشای های 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 نفک فرای های 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 حسن قربان از برا مراد رونشتیم مراد خالی نابه های 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 جه سرای های 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 لاکو قربان برها قابل گندگات مرا بیجی خانگی های 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 و خزبین برای های 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 دلیلی وی هشم که وسیم دبلولو 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 زمان دبلولو میوان شبكة مزمين شغشيلانا شبكة مبين
شمشيلانا مقريدا يا حفتلانا مقريدا يا حفتلانا حرت لكي تو حبس رنقنا حرت لكي واي حبس رنقنا دبلو لو لو 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 زمانو دبلو لو 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 ميران حسبي وزمين بكشيلين حسبي مبين بكشيلين تنقو بالله بشدينين تنقو قوشان بشدينين وزمين سياركن تو نايشينين مبين سياركن تو نايشينين دبلو لو لو 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 زمانو دبلو لو 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 ميرانو حسبي وزبين ببنا غابي حسبي مبين ببنا غابي بنقو خوشان بدنا نابي بنقو بيلان بدنا نابي وزمين سياركن تو صباري مبين سياركن تو صباري دبلو لو لو 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 زمانو دبلو لو 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 ميرانو تنگو دلی تصاوه Ses kaçmamıştı. Sağ ben hayranat hemen ez van peyamekî hatin bixwînim. Kerem baş bê can derwês Heredî spas her hebin. Delal gözcü dibê can sesine qurban. Biz jî xarziya min. Gevrê giran dibê ji mala te ava Şêntürk Uzar dibêje can tu her hebî xalo. Got îro gî xarzîn ya. Dengbêje hêja Emer Sadoyan serserê min hatibe dibêje êvar baş mamosta derwês silav û rêz te û mêvanên te ra her hebî tu jî xêr hatî ez bawerim tu vegeriyayê hatî ji Rewanê ji Ermenistanê. Gevrê giran dibêje silav rêz ji min jî Emercan dibêje canê mamosta derwês spas Emercan. Adem Özçak Davul dibêje silav rêz mamostê me hêjara gelek spas. Delal dibêje dayê annem keçê dînê çiya bilind istiyor. Ya Tirkî dibêjin hema way wan stranan zanin bijî walla em ê bînin cî hema belk sîpan got ne got ez ê bêjim. Seyrana Celat dibêje sihet xweş bin hunermendê hêja siheta te jî xweş
منظور جان دبی سپان هاوین کلاما زری گوت گلو گر نگوتو باوی من دخوازه جی کرم خوره اگر نگوتو بی برا بیج باوی من دخوازه بیجه İsmail Heja İsmail Süleymanov yani navi biryamı da ilom az karım bixwînim bir Slav rêz mamoste wekidin ez Paruskî çi zanim navê xwe nikarî latînî binivîsî em jî qeneve bixwînin mala te nekeve Mehmet Çakmak dibêje we saet xweş bi deng dilê we avaza we keda we sax bi hunermendên hêja her hebî falan pir dirêj em gişkî nexwînin Zülkif Tez Korkmaz dibêje saet xweş mamoste derwêj Serhed dilê te sax bi gelek spas wî ser serê min hatibê Türkan Ekincî qîz xala min dibêje derwêj Serhedî felekê dixwazim mamoste ji felekê me gava din got felekê zatî felekê ve em çûn ka Sîpan tu çi bêjî me ra Ara xwastek ji xwastin em bêjin mamoste kerem ki valla Weledine çamın destine biniyem Eytena biniyem Ay kumari bugaldı sarı Vez naçer biniyem Vez naçer biniyem Gündü bala vazeli serdile keleş kevra para Atın ayız nahabini محمدي والذين بقوا في زوزني بشير بشير ويبالي لو بقوا خالد دراي دوغير Hadi dile mi go keşke gulde ve bedevin Lele mi go khorte gulde Vele dile mi go keşke gulde ve bedevin Lele mi go khorte gulde والذين بقوا بلاد كلاش كبري بقوا تفردي بربادوي قلت والله وزنك بنفسي كلاش كبري خطك بهرب Kendime vursam lemeden işte zuzan Nek yavani Aha Eveş yavani Aha Gündü varlı vazelikim destekine şevra habibim herim Kendime vursam lemeden işte zuzan Nek yavani Eveş yavani Vay saat xaş tu her hebî dengê te dinê bi dengê te mera kerema xavê jî te ra Cemalê Hêja Johnny ava te jî hat Mehmet Taşdemir dibêje mamoste derwêj Serhedî hunermend zahir çima li bernameyê da tuneye me berî dayê Mehmet Taşdemir zahar hat me berî dayê revî çû Nêze tu dereng hatî loma hac tunî dibêje çima tunî wekî heb ya tu nebûyî niha tu nebûyî çav ya Neysa Cemal kerema xwe tu me ra dîsa meqamekî dunya hema me pe hev bigerîn yani şi dibe hinekî
Beriete haj beriete gwendarın daj beriete beriete haj beriete gwendarın daj beriete Beri berya bezena gwendarın daj beriete beri berya bezena gwendarın daj beriete Şengir ketiye bazına gwendarın daj beriete Şengir ketiye bazına gwendarın daj beriete
Vay tu her hebi gelek hesa tera em bêjin spas kirin, silav gotin, çepiklê xistin, gul şandin gelek hesa tu wextekî lê dixê dikevî transê nabînî yani ez ferxê dame lê gelek hesa خودش حمیا راضی و خودش حمیا راضی و خودش و راضی و خودش و حمیا راضی و Cemal ez dixwazim hem tiştek hem bîranînê xwe bêjim hem ji te bipirsim. بله Yani helbet berî te belkî wê çaxê belkî tu sazbend jî bûyî nizanim êdî ez qala 40 sal berî hinga dikim. Herêma me taybet yani sazbendekî sa cim'et bêwî nedibû hezar rehmet lê bi mamoste Esker Demirbaş yani rastşî yani ez nizanim çi bêjim wexta qala wî dibe gelo yani xazila bira insana dîwana dengbêjî huner çî bidîtana yani rehmet lê bi Esker Demirbaş Sîpan Esker bi xwe yani defçiyekî gelek qewet bû jî yani defek xaş lê dixist İşte davetê wê herêma me yani herêma me tenê na yani wan derdora wan qezayên wê herêmê gişka yani gund bi gund bê esker gundên Tirka bile gazî esker dikirin erê îja esker em bêjin wexta govend sê roz sê şev bûn dawet niha dawet nemane yani qalê dikin ez xwe ra metel dimînim دعوت مثلا سيرو سيشف جوفندي بجاريا سبيزو حتى إيفاري جوفند نافبري دا بي أسكار حزار رحمت للتابع تجاني بوي تندو استياي يعني وقتا نافبري جي أسكاري رونش دا ديواني إجا دنگ بيجي ذاتي إيفاري أمبيجن دعوت كي جوفند كي بلابو إجا رحمت لبي دیوانê em bêjin hazir biya dengbêj helbet yani serê dîwanê eskerê rûniştî biya wê herêma me dengbêjekî hebûn yê rûniştana bi hevra hurmet û heskirin gelek şevbêrkên ecêb derbas bûn niha mesela yekem tu mêyek pir xweş lê dixî tu ki di herî daweta tu mêyê jî lê dixî کس بدار نکن Nalo yani dengbêjî tûnin nabêjin yani hinek bize biraz şıkıdım bir şeyler çağırırsa nabêjin اوا شکدم بکدم اری دوه وکی دنی نو tu xazî ولا çima nabêjî welatê me wêran bûye çima nabêjî serê me de xera bûye اری hezar heyf yani havalı kira çuma davete klama döje havalı jurki de hem meyde xız yok ve mej makama derdixe ork gele ork eri xoji müzisyen ha döz müzisyenim klama döje dö mey baş klam dö dine derxistine melodi hem ben ne zaman mesela Tebgo ta üstiye ve bişke. Tebgo ta üstiye ve bişke. Ve çend sonra bişke ve şkeskiye. Ye ve kitine davet xibra üstiye wan bişke. Ez jarna video da benim ser Facebook'ı ev govende me bune çavazani govenda besko gul kod gotin bame. Bişeref. Xora gul romi tevevin. Davet me kirne du maqama. Sare rava soya lede khin o ser nekdiçe. Yani govende me şeş ve haş nemanı ne ona tün. Kalama kalaşu amle de khin merik laçi dilize. Hacan. Esahin kirne. Zamanı me de sıra malle de khis her maqam listikavi ayriu. Mesela ştekidin bejim mesela bame وقتا سازبند جارنا سازبند جی دهاتن عشقی جوان دکتن گووند هنک گووند گرم دبو سوک دکرن هنک سوک بکرانا بشرف او روسپیه که رونشتی ادی جوانا سازبند راجینا هفرا هرست دهاتن دخیدین
ev çi digotin ev çi halı jin hene govendê da xelqê xerîb hene davetê da yani heşa bibexşînin bira temaşevan biborînin hema doxîna jinekî qetiya yani ev çi yani banz didin gelek govendê giran bi ewn bi edet bi fehm û fereket niha ez dinêrim ewan ork morkava wisa kirin ez axira carna ser Facebookê dibînim giriyê min tê çi bûn ew ewn edetên me ew folklora me ew reqsên me ew stranên me çi bû ew cumeta kuda çû firyan çi bû şeref Mamosta neka mêrik mestekê wî nîne divê ez müzisyenim diçe kilameke ku mesela sed deha da bê gotinê mêrik derdixe sed çilî lê dixe sed çilî da dibêje ka govendê çûwe ew dengbêjiya wî yê çûwe ew daetê çûwe hezar heyf tiştek nabêjim hezar heyf emer dibêje mamosta dervê şerm nemayê şerm çî kiro êdî em şerm dikin şerm kumayê êdî hember bêşerma em şerm dikin wallahî ji ber ku me mixabin helbet şaşiyê belkî hinekî jî yê berî me belkî jî me şerma xayî xwedana me şerma ewn edeta hînê yê peyê xwe nekirin belkî jî kêmasiya me wirdayê yani mêzek strana derwêşê evdî da malekî da dibêje birek malê me şêxan û pîra bar kirine danîne ser çiyayê gewgewê tapê pîra eger şerma xayî xwedana nîbiya minê kezî guliyê xwe jê kir ez ê biçîyema ser dînê wan feqîra yani edûl heqa ser derwêş bengiyê aşiqê evîndarê lê bo cudatiya dîn zewaca wan nabe şerma xayî xwedana dibêje yani ez nikarim niha me wa tişta wî ew kê de em pey mane em peya mane loma jî êdî bêşerm yê xadî şerm zêdetir bûne loma em hember wan şerm dikin serê wan bixwe serê yê wisa ez dirêj nekim gelî hevala hûn serê min serçavê min hatibin her kê me temaşe kir me gudar kir bira sera serçava hatibin gelek spas hemyara jiyan jî asayî wek hertim em dibêjin dest pêk hey û mixabin dawiya wê jî hey dawiya jiyanê ji rojekî tê loma jî ez spas dikim we rengek da bernama destûr hatin ser ekranê Berbank TV me bûn mêvan me qesidîn em hêvîdarin em cardin we bibînin ser van ekrana hûn hela hêjî şikir xizmetkarê ewn û edet çand û hunera kurdînê ez gelek kêfxweş bim hertim yê wek we bibin mêvan û hember cum'etê hember temaşevana hember kesan bin ez bêjim kê me temaşe kir kê wexta xwe dame gelek spas wan ra jî we ra jî gelo gotinê we dawiyê hene em hildin em xatirê xwe bixwazin vê varê jî em bêjin bira biqas sîpan kerem ki bira tu ker lan sek serî de spasiyê xwe ji bo te pêşkeş dikim bo mamoste Cemal Demir birastî gelekî xweş bûn demek xweş me derbas kir gerkê mesî jî hev em lêbûnê xwe dixwazim tiştekî bêjim niha müzika Kurdî mamoste Cemal welêt jiyan dikir daha baş dizanin êdî ji kontrol eder ketî müzika Kurdî ketî Türkî bara û ketî dawata dawatê me berê em bêjin bi qalîte û cem me bêrtiya jî mamoste dawat heft roja heft şeva melber bilûrê govend dikir êze heft roj heft şev bilûr û govend jin û mêr dikerdin destê hev bi hev re stran dixutin ev tişta êdî nemayê yani her kes êdî strana dibêje jin mêr qîz mafê her kesê hey bêje lê mafê her kesî tune müzika Kurdî qirêj bike têxi nav minga biperçiqîne ew mafê kesî tune bi rastî belkê Kurd warê siyasî de hankî pêş ketine lê arî di warê hunerê da
هر شوندا شونه 100 سال 200 سال هم شوندا شونه و دیسا از سلام و حرمت خو جبوی گل خو حسکر را خو تکنا خو تجنا خال برمانده توینم ایدارم گردلی من بو صاحب ما مسته ایدارم توجی کاروبار خدا سرکیفتی به بربان تیوی هم خدمت چاندر که خدمت ملت اکیدی که هم گل کرجی هنرمندی لی خالی در کبن bu پاریزن اب کارکی arşivi yani zaten yani burası karaki arşivi benim bu Paris'i boy peşarı zaman boy zaruki me boy peşarı zaman geleki başı em baş slavures em bixwe wê zanistiyê ve hereket dikin loma gavadineke ki xetîb boy mamoste Qutbetîn got hildi weşanê na ewa dibe bêhurmetî na em dixwazin were lê pêşta em plan bikin afîşê wan reklamê wan çê bikin bi profesyonelî sa bi hurmet em wan bînin bikin mêvan loma min got na yani tiştê amatörî sa ji ber ku em helbet wek tiştekî mayînde dixwazin bêdin arşîv bo pêşerojê tabii Cemal Can birayê Belê. ezîz belê şîrîn belê xweş tu yani ez bawerim tu min baştir zanî hunermend yalikî da berpirsyarê çanda gelê xwe yê yekemîn ew e yê yekemîn yani ça cendirmê dewletê hene polîsê dewletê yan jî qeweta ewlekariyê dewletê de hey qeweta çand û hunera cim'etê jî sazbend û hunermendin zanibî loma yani heyanî te tê gelet tu hewl bidî gelet tu şerrê van tiştana bikî nebêj ne min ra çi dilê filan kesê bimîne dilê wan bişkênîne yani serê wan jî bişkênî wisa berxwe bide yani wekî hunermendekî yani hember wan tişta bisekine yani îro şunda tu yani popüler nebî nizam çi nebî yek te nabe dawata xwe jî bira serî bixwe ser dawata wî da tu gele hember wan tişta şer bikî yani şer bikî nehêlin van tiştana nehêlin tiştê xweş bo cim'eta xwe bo gelê xwe bo çand û hunera xwe ewan reqsên me ewan govendên me yani nehêlin bira xera nebin kerem ki giliyê te dawî jî ez hildim Ez heyanata ji boy te û hevalê Sîpan ez selam û hurmetê xwe dişînim boy ku dervanê hêcan ez selam û hurmetê xwe dişînim serkete ji boy hemiya Xwedê ji we hemiya razî we gelek spas te jî xwedê ji we jî razî be eger me gilî zindî da weşana zindî gilîkî şaş gotinek xav devê me derketib jî em lêbûrina xwe dixwazin em dibêjin heya bernama destûr hefteya tê roja pênçemê bimînin xêr û xaşiyê da weşanên Berbank TV her roj berdewam in lê bernama destûr heftekî carê wek hemî bername ji sane hefta tê dîsa em ê hember we bin bi cûr be cûr mêvanên giranbihava bimînin nava xêr û xaşiyê da dem baş em bêjin